Kule video ngizonifundisa ukudweba le pattern i-basic ekuthiwa i-basic pattern le borders ye-top. So lana njengoba ungibona ngimaka ubude be-top u-17 inches. Kuthiwani i-shoulder to waist le engiyimakayo. I-shoulder to waist ngiyenza ngidweba i-back la. So amashoda yami awu-16, amahlombe ukudivayida ngo-2 uthola u-8. Nawo-ke lowo 8 engiwumaka lapha kwi-shoulder line, lo line laphana wokuqala i-shoulder line. Mase ngimaka u-3 ukuvuleka bomqala, ukushona komqala wase-back u-1 inch, so u-1. Mase lapha ku-8 ngizoyehla ngo-1 inch. Mase ngiyawudweba-ke umugqa wehlombe lami-ke lo engiwudwebayo, sidweba i-back. Mase ngiyayehla nge-armhole depth, ubushona bomkhono wami lo, so ku-8 inches. So ngizonibhalela la niyayibona ifomula yokuthola i-armhole depth la ngizoyibhala. So i-armhole depth yami u-8. Mase ngicinga i-part nendawo, so ngoba ku-8 shuthi ngizomaka lapha ku-4 inches. Ngisebenzisa ama-inches njalo. Ngisalindile ukuthi abantu basho ukuthi bafuna ama-centimetre, ngizobayenzela ama-centimetre. So kuloya line ngizothatha i-bust measurement la emabeleni wami. So ngizodivayida ngo-4. So owami u-38, angithi uyabona ngiyenza lapha ethephini. So i-answer yami u-9.5 engiyitholile. Uzothatha nje lawo measurement okalile la, urawundela la umhlana namabele, ukudivayide ngo-4. Mase uthatha i-answer yakhona uyayibhala la, uyayibona ngibeka laphana kuthiwa i-chest line. Uma-ke lapho ufaka ichashazi. I-waist yami 34, uzoyenza into efanayo, uzodivayida ngo-4. So ngithola u-8.5 lapha, u-34 divided by 4. So mase ngiyayimaka lapha, angithi uyabona, ngiyamaka lapha ku-waistline lapha kukhalo, yabo. Sengiyahlanganisa-ke lama-dot awu-2. So i-back le, umhlana ingemuva la kuphelele la. Sengidweba ngiyahlanganisa laphana, ngidwebani i-armhole leya, ukuvuleka kwengalo leya. So iyo-ke i-back lena. Uma uthanda uzothola i-part nendawo le waist yakho lo khalo, yabo. Mase uyamaka lapho ufaka ichashaza. Mase ufaka ichashaza lapha ku-chest line, i-chest line lo amugqa lwesibili. Lana senzani? Sifuna ukufaka idatha. Uma wathanda idatha lami lu-1 inch, ngizofaka half amasayidi wo-2, half an inch. So idatha uma uthanda ungalifaka, uma uthanda ungalifaka, ko-depend-a kule nto oyithungayo. So idatha leli ngoba silifaka nje sizolithunga, ngoba masilithunga koshoda laphana kwi-waist yethu. So ukuze kungashodi, so ngizofaka lo 1 lo esuwusile. Angithi uyabo, ngithe lu-1 inch ngiya-add-a futhi lo 1 inch lapha ku-waist. Mase ngi-add-a u-1.5 inch noma iyiphi-ke le i-sewing allowance, kuthiwa i-sewing allowance ozothunga ngayo. So i-back lena isiphelile, lapha ezansi ngi-add-a u-half an inch, nayo lapha ehlombe kwi-shoulder ngizo-add-a u-half an inch ukuhlanganisa phela mengithunga.
Mhlambe ngithunga ingubo ngizohlanganisa isiketi nale top le laphana ehlombe nakho ngiyawudinga ngizohlanganisa ephambili nengemuva le top le ngizobe ngisuke ngiyithunga. So mase uyasika nje. So uma uthanda ungayi-trace-a uyi-trace le for i-front kodwa mina ngizoyiqala phansi khona nizobona futhi ukuthi kwenziwa kanjani kodwa umehluko awukho umehluko omningi. Umqala nje ne-armhole nedatha ukuthi ligcinaphi. So la ngizoyenza same thing, into efanayo. Uma ku-8 lapha uma-8 ngehla ngo-1, uma ku-3 ubukhulu bomqala u-3 inches. Lo wangaphambili-ke u-3 ukushona kwawo ku-3 inches kodwa phela usazoshintsha masuyenza lento uthunga isitayela somqalo ungasishintsha. So ngiyenza i-basic lana. So ingakho ngisebenzisa u-3 by 3. So ngiyaphinda futhi ngehle ngo-8 i-armhole depth yami la engehle ngayo. So i-chest line, i-waistline lapha. La uzodinga i-bust, shoulder to bust la amabele akho aqala khona nje ukuba bust khona uyithiwa i-shoulder to bust. Ngizozama ukuyenza ividiyo la ngithatha khona ama-measurement mase udweba ulayini mase uyahlanganisa laphana i-armhole leyana into njengoba ngishilo into efanayo nale esiyenzile uyibheke. Lapha phakathi nendawo kwe-armhole uzongena nge-half an inch ngoba phela kwi-front kunamabele. So mase uyadweba lapha i-armhole yakho lapha. Ngeke kufane nase-back. Laphana ngidivayidile ne-waist la njengoba ngishilo ngidivayide i-waist ngisebenzisa la measurement angiwatholile lapha ngesikhathi ngenza i-front u-8 no-9 kuyilapha kwi-chest line. Kwi-waistline u-8.5. Ngizophinda futhi ngithole iphathi nendawo lakhona. So lu-4 ne-quarter of an inch lapha. Mengithola iphathi nendawo le-waist yami. So nala kwi-front lwami uqala ngiwenzelani i-bust line ngoba phela nginamabele angeke idatha liyofika lapha ku-chest line yabo kufanele ligcine lapha. Lingaze lifike lidlule emabeleni. So ngizoyenza into efanayo ngizo-add-a u-1 inch ngoba ngibuyisela lela datha leliya for idatha esilifake lapho ku-waist. Mase ngiya-add u-1.5 i-sewing allowance indwangu i-allowance engizoyisebenzisa mase ngithunga. So yiyo-ke i-front le. Usuqedile nge-basic kuthiwani i-basic pattern le, i-basic pattern le. So ziningi-ke into ongayithunga la ngenza into ey'fanayo ngifaka u-half an inch laphana kwi-shoulder kwi-waistline ngizohlanganisa ngayo. Usungayisika-ke uyisike. Kuningi-ke ongakuthunga-ke la iy'mpahla ey'ningi ahlukahlukene ama-pattern khona anedat la esayidini. So kodwa manje sayenza leli eli-basic leli nje elilula hhayi leli elinamadatha amaningi lizolikhonfyuza lelo uma ungakalazi leli. So uyabona i-top yami le engiyithungile ngisebenzisa yona le pattern. Uyabona ukuthi inhle kanjani i-pinafore top. Nayi i-crop top le uyangibona nje i-crop top yami ayihluphi nje njengoba ngishilo angifanga ngisho amadatha la. Uyayibona ukuthi inhle kanjani. Nayi futhi enye ingubo uyabona ngisebenze yona le pattern uyayibona ukuthi inhle kanjani le ngubo yami. So ukuthunga nje kulula uma uthi ya.
Ziningi iy'nto ongay'thunga nalo iphinifa sisuka kuyona le phethini so ya ngiyabonga.